Kelempung Elekai Open Basketball Tournament Arajar Arpawar ke West Janta District Sports Association kumshi benta ke jingle kemen ke jingdap Sanpos nem ke jela kelas sedang hne ke janmid hapalago Thomas Jones Synod College Jowai. Yakan di Kelempung lawan Peli Perda do LD Lakyang Chairman ke Jowai Municipal Board rengkat ke jingadan lang EMH Pasa Working President ke WJDSA District Sports Officer ke West Janta Hills UK Pasa Patrick Lamare Vice President WJDSA Badkiway nalor kinohikai ke Thomas Jones Synod College. UEMH Pasa haba penpau ke jins ngongu ke sorkar jela lengbau menteri do baru MLA ke Jowai halor ke jingkersham pisa jengki naga bentagan di ke jingle kemen ulai kublai ru ya baro ki kenhon balawan nasyem benta haki lempung baper papenlong deka WJDSA nalor ba uyat hu baken penlong sekiwe-kiwe de ki jingle kai sport. Jule ka kini ke tournament le ka win ka benta ka kamong ni celebration yang i tadau emju le sa ki badminton sa ki volleyball ku daw kandak i ta i dapat isnyangu na ilang ka sorkar wada kerchan ko how kandak i kini ka jingdap san paus nem yang i langbau chief minister wada i ka fan wo penlai baik player ti ya kini ka jingdap san paus nem yang i lengba ya luti yang lokal MLA yang i dap des nyangu ya ki teams kiwa lengba cing benta yang ki man kan ka tormen ko ada yo sedang ni kesni kam ki inauguration kam jo le dap de em hi jing snyau si khajak meliang yang i ne ba wa ki team bukan thai duna ba ki chim do ar team doni am adu man si hap cancel ga wa duna gini ki women's team ki wachim benta ha kan ni ka tournament yang ke basketball te yolu tia lungba kan ni ka jing sedang ngam gani kerpa dele kamtam ni ki students ki em ni yo penclur bi ya ki dong ki chenat ki MP dan ni ki chenong ki MP wo ya chim benta ne ba Debun sen jo khudi awan kesnem khud tournament ni nei benta ka basketball ka athletics do ka football ni wa ya tiagi ora andre kwa i yui ki talents yang kiwi ki discipline le te yulu tie lengba ka ni ki jing chem ne ka sngi kuntu ya ki khnro khlot ki em hai ni wa karpat phi ki chnong ki tha yang phi yo chi benta ki won ki tournament wa khudi nei ba snyau thu i phi waka sport untuk di kawa yo chim benta do ni ba ka fitness yang ni henrei man gale ka wi na kalat ko wai wo yo ki yo krei ko wi imja ha ka ni ka lam ye ko man ka career yang ila ka jing e yang pi ni kalat to ka wi na ka benta ko wa u wan rai ya ka jing ya jan wo pai ba hagi benta go bon ki liang Joint Municipal Board man gagawi na board kawa chamstom happy wuro perkat wakaman kajing lai luti ha kawa ini ki jap QM ki waste product QM apa ke district Kamtam apa ke headquarter kyomi hanrai jadi jingarap yang ki well wishes ke jingarap yang ki perlok yi open court yi won ladam pu mi kalan feel ko tikena Heju ipor kamu ong do kejak wa keni to kapor ke wa uya kelami de bentayo ke sport. Ke sport man go koridor bat ko Kamtam ha ka jingim gyong i man wipo wi bru. Kami wo khai dang step utia idang che kami wo kilani gimet gyong i yo i ya kete ka physical ko wa byang ha ka jingim gyong i gaman keski. Dan ni keski man ke keski ko usahakan mo nei ba siao thu ke jingdap san paus nem yong ka West Janta District Sport Association bon ki program ki udah pendep bat kuda pendep kat kami siao thu ana working president bat ngech kem wa gani man ke program ko wa danglai nei benta ke basketball tournament hagini ki chitiao Belau lagu pi harga tinggi lagi yang ki Pelias em di ten ki team ten yo ide rem ten yo ide job.
Miolati wa wara ki tim to yo ba jing job dan kam tem man ni la han re ka jing la ai we job we ram it khoi han re ka wi den hi ko pen kan moi i wala da ka jing ram la man ni ko ka jing la if at first you don't success try again kita tahu ka sport spirit ku MI kam ki kon kenru kenang wa wi i wan penkela ya ki imlang salang ke sport ban ko wi na ka subject ko wa hajing sket ko ban ko wa he ba ka wa yi wa penkela dor ni ke jing im yong buru lada mayai ya ka sport lada mayai ya ka jing ke kamet ke yong i em kam i wakilan ni but kiwan ki temptation yang ke jing em mye ki wan ha ke jing em yong i Fifteen, 20.